Kubleye pi baro ginigilong ki kubor bam tagasngi. U executive member bakmi ekatnat finance jangka ki HADC ba sei bolang warba hakador balyur ulawan ra ekamang tingka budget jangka council na gamta usnem arhajar arpnriu arhajar arpnyo. Kabakot hadu ar spa khat saw pon rup hoklor tingka ha kajingkran jangu. Ula ong baka executive committee kala shimbon kisenjang ban penklan ya kajing yok lum khajna bar kajing yok pisa jangka council. Kini gi kentup ya kajinglum professional tax kajing yok pisan ki trade license market revenue land revenue bat kiwe. Ulapan pauru baka council katemu ban pentrai kam ya land sailing policy ban ya dai ki jakaran ban penbet ya ki record kendo ling baka GIS bat ban penklan ya krukam I title right certificate. Uba say borlang uloong baka ki HADC ka kmi lentiru ban yo prapsan pensan poklur tingka naga 16 finance commission baka dang bud dien ki pisa badangsa naga royalty jong ki marpo khendo bat ki motor vehicle tax na lor kata ka council kalayasoy MOU barka IORA ecological solution PVT LTD ban pentray kam ya ka carbon project ka batmu ban penne ki klau bat ki telong Henry hakaju kapor ban penmilat kamay ya ki pait ba shnong Kargum ka budget balawan ra ka jumang pisa ka long arspa khat saw kulur ru pholang khandai hajar saw spa shi pho tingka karba ka jumang pulut ka long arspa khat saw kulur saw fly la khandu hajar news pa ru pho tingka ka ba pen iba ka council ka khmilenti bandan ka surplus ka ba khat ru point khnai po ar lak tingka a house name ar hajar at ru haru ar hajar at nyo na kita penyetirita jadi kami kembali dari kawasan. Kumbang ia tip lang baro, pakabon ang account na kapunta lain naik, kutnot, akalay ko tarik ng kalungan. Punta lawan ra akmat kajir, ya kamang tengkaro pra, for budget, jong usnam araja riyo, araja penyaw, nang penyanyi ya kesnisya kada jong kawasan. At may baganong lim, jong jingnang tengkaro na kapunta kitnat mereka magberke. Kalau engkau mengkimat kebenihak dan berperingkat hadir memutuskan dan menyiapkan halor nayok waktu kauser. Shua bancam sekmat halor kejiman pura. Shua bancam sekmat halor kejiman tekap pura. Full budget cuma senam arca beliau arca beliau. Asal har berdep kegiatan berawai. Bahkan ini executive committee kalau sih ada senjang penting akan jadi cakarai. Hadir pelayoi yang kecingnan guna yang dicakarai yang kecingai nenta yang dikendawai syakiriu shimet bagi company kabalon lagi kau bakal lani hektar kani no cingmai kalau bayi cukup dir mandir banyo cakapan rep banriak ni cakasong cakasa yang kikuan dihajar jongkara kamtam yang hidup iso irani hidup tiba on machu ya gajini icngai tu kibang shwa manshwa palado aseng ya gicakarai lada shu ikman remte rakam ya gicngai jakapatha ya gicakarai kani kan penong ya gibun kan buhay shna wishasan na gita pambacha ko umta pandia kanila ya gicngai jakapatha ya gicakarai aron pene unsak iki na kalian executive committee kalarai dan bu kundan no Akabayadai berkecing he, dan air utai ke cakarai. Dapat wanra yang kecing benar notification. Kini notification kan berikan pardon, mereka kan bentuk yang kecakarai. Walhasil sorkan play macam serkan. Syukuran berburuk, lawan pendidik syafi. Bakatung ke section A, haknai jom kasihir Southern Master Council. Kalau dilengkap ya ulang regarding officer LO dahulu oleh KPU orang cingkrok cingsempang ada geographic information system geography land management pada ban pekerja syafang kecingkan mereka ya digital India land report modernization program lainnya di ILR MP yang membuat jong serta India kumcuru ya kita ada beda berkenaan store Bakin komisen syarjno halor kendau besya aga bala besu bat lapenman aga ni keman tengka nak kendar syongknon asakir makin isi bagi nom apply title right certificate nangguan kat penangnya isi kani kawan ra yang tinggal kam ka bekerki kan berklanya berupa bisyar ni
Kajing pensisai ikut kisah buat kajing penen yang record ke betikna mati bala manusia. Bungta bantan mereka hok ia ka Regulation and Administration of Land Act arja. Oi, ka council kadang kampung ikibe betebet ada GIS atau survey technology. Nang bertikna bagi record kilang di kurang ibasyari kakibabian dan opsional. Adon kajing maka jingtip tulong bawah. Kung kajing tip yang negajian, bagi extip komiti ada kajing pelat patpa, yang kekot nang kedok, pamphlet, katum kami kerja profession trades, calling and employment taxation act, hak kendai South as adopted and amended. Syabron kumurang, halor kajing kiu, kajing yokung, kajana, isuku pun kipatpa, nongsiu kajana, hamtamik kam kibongdon kibongpenyan kajana. Lani kena kena sektor. Bukan kimpatit persyaitan yang dikamrang katung pemikirnya profession, trades foreign unemployment taxationnya. Halo kacingrom yang kacina professional tax. Kumta kum kesencang balik penirap persyai disungku hamtamnya yaitu kimpatit. Lani kumpat sungku siapang dari kean berkedok. Layo empelai kekuat dan kedok penirap persyai disungku itu. Baiklah. Ibadai manusia yang ada di sana. Kini kekuatan kedua pelabani laporin hadakin hareng kasih ada yang berlengkap dan pensyai manu pada manusia katlo kacina pada manusia katlo macam amai Islam batu kalau manusia lembaga portal online profesional tax yang ini proses. Kathom juni galong dan penong yang kuatkan ubadep ba MC lakom ai. La kalong tak boleh ini, but small steps today, big change tomorrow. Taxation wing kanyai bersang ikilat kelenti penang kerjana isu yang tahu. Pada jingle kerjana kan online kurang di branch kesu unjuk. Nang hampir isu yang dipakai non CEO yang kerjana untuk ini kerja. Isu yang recommendation chapter 16 Finance Commission la priya so takme halo kikran ke bidai sekirural local bodies halo kani ajala I pro koi la man ye ja saspa ni like grow ya kalau on like option marja punya ado arja like way pada bahas jumlah council jumlah arja punya kalau kapusan point sang grow kumalang ada budget. Yang ini skim lapia arguta. Kata kalau basic and performance grant harga ratio kapau la atau. Cucu yang basic grant lapia seketai berandai. Yang ketai grant lapan lagi skim kebedai pada sanitation, solid waste management, water management, yang ke antai. Yang kebedai pada jingkrai ketum kekaitan. Yang kebesar performance grant on polite arguta management. Kat kumpulan ke 16 Finance Commission kat performance council.